Building and others construction worker union asai hemalong kobearong keron pont. Claim rapet dam rapet lapet ningisi pet pen claim pontangte chunche son thang natta avi puason se pini building and others construction worker union ahin pen don pharo sosa hem to not pan ake joy pen kobearong keron pont. Nizang Karbenglong Satgang Haithia dung het along kedo West Karbenglong building and other construction worker union asai hemalong president Jogot Tiso pen patir piponsi kiduk det ahem tu natuma pan ake joy pen rong in koi akobe ron pontang lo. The summit pet ni dabang so mayalong President Jogot Tiso pen Karbenglong Autonomous Council CM Dr. Tulgam rong hanga pan skami bangso saya mo along cherap chito dunajok kirup I bajil pon. Lason si President Jogot Tiso pen lam theke paklang pon ke non eprang ke bang GR nita ason hormu ke ronji do ulang lapen lapuson cepalong pon verji pulutang te ansose labang so nilitum ke sempona song along kaduk kaviara datum anstame nang cerap nang cito dun ver nang ji puta chuningri pedo pont lapen on parta unu pak pen kidang lok kai ke chuklem chodama sonamu anta long pon edji puta lamthi piklang pont mai long kachitong President Jogot Tiso Vice President Chandra Terang Secretary Pratap Terang Advisor Dunison Kramsa lapen Claim rapet abang kibang pudo anatum tetong dun pet pen sibang somai ing samjin pen pechun pont. News text report News Headlines 24/7. Sini tum labang somai kedeng kon labang ke ana pega mai jaru. Ni tum kacing honai siam sa. Ini tum aphan na ting hon pen. Ini tum labang so West Karbenglong District Committee Building and Others Construction Worker Union tu ahin aphan kita ni alang tum na ching hon pen ini tum phanta labang so kuri rong liat kami ini tum kadu kami rat pasitang ya phan sini tum bori lo lapen ini tum ron pon iglong dom lasinon prang ke bang sekami an so se na ching hon dia phan lapen na kirap na kitu dunia phan si sian pra phan sini gitu lo dan ali tum media kote phanta an so se si nini hin pen ban ini tum hin pen suri akachuro Jordom pajeri lo lapen nitum pini lada claim rapet dam rapet kote muti lapen nitum stop down kami cepaduk cepalapen ini buku kan cepaduk pen nitum lawang so sai pen so sai long deng tolong lo lapen lawang so sai bang pacun ponik long nitum a member of finance charon kontat ma mati lapen nitum member shot kali nitum lawang so kiron pon lawang nitum katu kabe rat pat choklem chotiki alang likom fangsi kado kalau fangsi ini likom babak so sai bang bori pon lo lapen likom irong juga setami likom ron pon likom kado kowe bangkon function litum non bang so office lang ron pon dak likom along apai nangkele bang ke mangkal ke bang si abad dulu he ke bang we teman bang ke long biji kita nolak ke bang tangan atau bang itu pajar kan long ana sisi rong koi sini tum di pajar pon long lasan dak thanan litum non brang ko BPSI sig deng pon tu non lason thak nili tum kachesik pon ke lalo non nili tum phan sokar pen nai ting tina than ateng ko te sang nang li la pen tum chuti phan ta sok ti ka nang li sang han dali lang ti lai ka nang li lo nu no tak lai ka nang li la pen nili tum choklem chuti kilo kim ranga tumpan sel ni tum sung pon pen alam tum nang 6 kilo tapi kurni delta lahai katu tobe korot lahai anta nang lagi si apor pen ini tum cepan inding chat pen tong hong cepan inding lo kalau katu tobe ason no amo anta ini tum long pon Nilimen ke waisa na rong pen nang lagi lah nili kucit pen siapa ini nang lidak bang ko pi putak lagi lah oh la pini ladak manila selesai malak kuwi kiron pula selesai nili tu kuma tu meron pon oh la West Karbenglong la bukar ya ini rong kan silong pon itu nili tu rong koi long pula kado kowe bangkon nang litum bang ko tipi pe nili tu bang trip kok nang litum